Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achiar tu lerem sang ralte coronavirus laka mipuin himnan Mizoram sarkar chuan ramdang ne na inrina international border te chu khari ni se ti a ILP pek chwa po akhapri ramchunga novel coronavirus kai nim nge pali ombel le in hengtenen hian shikai nim nge mi samli pathum anom to ASEAN Ramparuk Ayo Ambassador 10 Governor PS Sridharan Pillai Wing Khan and Com Coronavirus COVID-19 lakami puyan himnan Mizoram Sarkar chuan ramdang nena inrina international border chu khari ni setia ILP pek chu akhapri bok Voina Chief Minister Puzaram Thanga Hova took home Sarkar mi poimo ten hethutlu na hi an siama state dang pathum te nena inrina mun sang sang zinga luna turbi ka ruat asap nena inrina bairabi le wareng te Manipur nena inrina khokon le Tripura nena inrina kan muna te Shivei le veilo uluk taga enfia aninga heng mun atang chau hian state chung lu phalani khovel mun danga shileng atama wangin India khole tuin lo te chu Mizorama anlo lu phalri lo ni se tinan rela ramdang mi ba ka state danga tanga lo lu tur te po cha khai phur tur te le eile baratana poimo te chu uluk taka enfia ani nuwa chau ILP pek aninga chutiang mi ni lo chu ILP pek ri lo turani a in lo fatur te po Mizorama omek ani lo chuan mithar lo lu tur te chu ILP pek ri lo ni se an ti ani lengpui airport screening ti mek chu uluk le khautaka kalpui zel baka nanna hri pai nerin hnel te da shana en thak atol thola manturin lengpui tourist lodge chu quarantine camp tan bo sai tura rel ani bok mipui himna tur ngai to ani mek laya mipui mamo sang sang lo chepel te thilman lo ti to wa wak te chu dan anga an chung thu ngai to thei reng ani thu meeting a hian tar ani a task force malak na in police le FDA ten thilman le mipui mamo din mun an thli thlai reng don ani voin meeting hian lo thei lo thila chau lo chuan pui punna tel tam lo turin mitin an rona Mizoram pona jin chua po a thei chin china ti lo ni se ti mipuian cha bok nanna shivei mu chu anom lau thula anma ni naya lo om te chui chu a ol samzo nan khwaljin Mexicap le bus ten ani phur te ming le phone number le address kim chang da thavek turin malak ani don bok COVID-19 chungcha ga hian thuthang dik lo atama wangin Health Services Principal Director tanga chuak ani chau ani lo chuan Mizoram a hen na chungchang thuthang dang reng reng chu thotlinga bom tlak ani lo thu taran ani bok Chief Minister Puzaram Thanga chuan COVID-19 laka inven na konga Mizoram Sarkar chuan thei top chu in ma lak zel tur thu soya voina ro man siam te chu inven na man ro ani angin mipuin boy phana atan an man lo adu thu soi Health Minister Dr. Al Thanglia chuan gomin January thla a COVID-19 chung changa meeting nei alo ni to thu tele department in ma lo lak to na sang te soin state level training nei thwai ni tur thu le district hospital sang isolation ward bo sai dan te asoi Mizorama COVID-19 vei mu chu anani lo wa ramdanga tanga zin ho da shana en thlak mi samruk pasari om to in anjinga paruk chunat na an nei lo wangin chu an ni to a COVID-19 laka lo inven lo na le chakzo kapmala dan tur po rerin Wing Khan Myanmar ne na inri na zo ko thara po Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. ZR Thiamsa Hovin Champhai DC SP Assam Rifles Customs Superintendent NGO Chanchumami tele khotlang shwai tu te an thukhoma SMO Dr. R Lian Moyen Health and Family Welfare Department mala dan tlang puya soya February tha tiratangin cross border vaccination booth a medical screening tanani thu soya February tha chung khan mi jathum pani March tha vo in thlengin mi za somnga panga te chu enfia to in rin hel mu ala omlo atia district hospital a khum panga omna isolation ward siam ani to a rami depa om medical officer 10 mipui silfia nan thok to ti asoibok meeting chuan ramrikal tlanga inkal pona zo ka thar le mundang dang te chu nanna leng mek wanga kharlai lok tura thunei to sang zo ka thlenni se zo ka thar chu international border town in sumdon tonna le inkal po to nak poimo tak ani wangin medical facility thazok da theini se nanna leng hluar hun chung chuan ramrikal tlangin tuma jinvei wa lo turangen le ramdanga tanga lo lu te medical screening ba ka rental te quarantine nei ni se anti ba ka pui punna lamchi re reng siam lo
lo le summa mu angte don thoi ni theina tura malak di se ti te anrela champai di si to chwa ramdanga na thoka om emo khwalzin tereng reng anom na khwale veng ten an chan chin kim chang di sin hena ria tir ni se ti chu chaktaka bo zui ni se antibok Longtlai district chu COVID-19 shri ran lu theina rim chang thapol tak nia hriat ania wangin Lai Autonomous District Council Sanitation Department chuan a thei ang tokin ma alameka Wayne Khan Department staff ten Myanmar atanga sumdong ran lut China siam bongra zuar te chu tonkar chu nge Longtlai district chu asana boruak azia ma chuan kiri lo turin an nge na mi puite po khachak il leile lak lu khonga film khur turin an nge na ni Siha po Wayne Khan COVID-19 chungchanga District Task Force Committee Emergency Meeting DC Conference Room ma nei a Siha District chunga Myanmar atanga lu theina khan khoso matanga Mizoram lu khapna thopek ti chwa to chu khauthaka kalpui ni se anti a heng khotina VC te kai suina hnuaya NGO le department omtanen committee dina Myanmar atanga lo lut tur khauthaka dan ni se bipui shirsian na le tul poimo zertina pengha ni se anti a Siha District lut te lo en fia na mun thoma siam ni se rin hlel da chu ni som ni chu khung ran ni se antia ramrika na lo lu phal lo na mun somba ka hian mun thum dang po khar ni se antibok ramchunga novel coronavirus kai nem nge pali omvel le in hengtenen hian shikai nem nge mi somli pathum anum to Voi New Delhi Health and Family Welfare Ministry Special Secretary Sanjeeva Kumar and Thatar Khom tu te ashil danin shikai mu chwa thar te hi Kerala Delhi Jammu le Uttar Pradesh mi te anni a heng zinga pathum chu ton na Italy ramazin ni in Iran zin pakhat ta ombok pukumar chuan thona sangria chani somnga panga akhwal zin noi riat sing sari sangni chuak hrisalden mun endik ani to ti soin heng zinga hian rin hlel mi sang ha zakwa somni pakhat an om atia mi za somsari pasari damnoina dalu omin mi sing thum sang thum zanga somkwa pakhwa en thlang me kan ni atibok chanchin thar hi All India Radio aizola changa puanani ASEAN ramzinga ramparuk ayo ambassador ten Wayne Khan Governor P.H. Sridharan Pillai an koma Governor chuan ASEAN palai ten an ron tlo awang hian Mizoram kaltlanga ASEAN ramtele India in sumdon ton na apun chauba ka inlai china te po ange zwal sau abe sei ti asoya ASEAN ambassador te chuan Mizoram chunwam anti thote Mizo pui ko sak phung in China ele in ba ka Mizo lam le khu te chu ASEAN ram mi te ti danen po inang le an riat thu an soyani Anjam Chogin Chief Minister Puzoram Thanga an mu thote Chief Secretary Pulan Moi Chuaw ngole Senior Official Tipo an kom thuan shrila Indo Myanmar border area an tlo thu po shrin Mizoram chu ASEAN ram le India ram in sumdon ton atana state pay mo takani ti an mu chian thu an soi bokani Rural Development Department in Champhai District Rural Development Agency kaltlanga lamlian Pui lo le tui chang in kar KM ruka thui tun naya an sial thar chu Wayne Khan Sports and Youth Services Minister Purabad Romoy Roy te in ahong helam lian thar hian tun phalama BRTF kong pui lo watanga tui chang kol kaltlanga KM somni pakhat ni thin chu kol kaltlangai to lovin Pui lo le tui chang in kar chu KM ruk chau ani to dona helam lian thari pui lo khwa ba ka an chevel khwa kolkul dulte wancheng pui chhor tui khozol district headquarters or tu tele tui chang lui kama cha khai la tur tan atangkai hle dona ni he kong pui hon puala pui lo community hall in khombo sia thu simpur mod romoi roi te chuan sum sen so tam si lo wa hetian lam lian tha RD department in an sial chuak thei chu afak omati thu soya lengteng bial tu MLA pu el thangmoyan he kong pui ai ching ro tia aming a phwa ani chan soi fe in Mizoram le Mizota tan hlo nei lawa thi po huwa maram tan be tu pui lo bial MLA hlui le RD minister hlui pu ai ching aming chu RD department kong sial ming choi tuwa khotlang le ram shwai tu terem ti na angin manani ati he kong sial tari du ang thala zo la nelo ma se lir theilai hol chin kal thia lai zo ani to a cheng noi sabni parok sen to ani a puilo khwa in kumza atlin lom nakal mek polin vo in khan hon ani ta ni chanchin ti top na la tlang pui coronavirus le kami puin himnan Mizoram sarkar chuan ram dang ne na inrina international border te chu khari ni se atia ILP pek chwa pu akhapri ramchunga novel coronavirus kai nem nge pali ombel le in hengtenen hian shikai nem nge mi sobli pathum anom to ASEAN ram paruk ayo ambassador ten Governor P.S. Sridharan Pillai Wayne Khan an kom chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani